MS Inghi Gas Agency pen BPL ke 2 tumapan kejutuna gas keron. Bogajan long inut apan train ke patong ajok apran ke dam. Longka long inut Bangladeshi akhe apan kenep long. News time long pen kadogo handa kardom pajirno non beritang ton pen arjik tha MS Inghi Gas Agency along BPL ke 2 tumapan gas keron na pen gas koson si kirim ki bi arparta ke enangji mala so puthak klar dak pen sollo tumpan ke pachini asai dengpon. Last Mai long MS Richard Tokbi, DGC Assistant Professor Maggie Katharpi, IOC General Manager Sanjay Kumar Tripathi Lapen Sabirat Sharma Atum Chetongtun. Mai long MS Richard Tokbi kaning Ponki, Prime Minister Narendra Modi akemang India Kangpi atok anotame Swallow Sortuma Pan si kapanong pon palam ningje. Gas kilong Swallow Sortum sitame kachuro pajuralam the pajir pondrinti. Aprang gas long leako ke kisung cicak nanglo sita non ke joy kia son si dolo pusi ningje rinti. Last pi puthot perang kia mai ki pado pon thua hut Sabirat Sharma Lapen Sanjay Kumar Tripathi tumpen dekaring je pon ke Karbi Anglong along kodo kobepen pharu hinira thom kebra sirkep arongamen list salong long pon lapen gas sitame ron pon bom lopota ning je pon Karbi Anglong along BPL ke doa phai 1.3 lakhs ando lapen BPL swallow swatum amen a list kilong tang suri sirkep kebra plian long pon lopota pachini pon. Bogajan Police Station angka Gorial Dubi along Jamini Phai Inko Arni Tilisia Pormalong Ihum Guwahati pen Jorhat ke dam bom Kamakya Express inut pangtek tek pin so apran train ke paton ajok adimalong amar apran ke dam berita card news apran ke ananterang pen berita nang pale. Bogajan Railway Police atumpen birta longsi adim pali dampen humdam si postmortem aphan sai denglo birta ke to apor hut anke kithilot abang phomen pang thekdun long lelang lapen kithilot abang phwa bang puson pen sila solam ki ke pholone chini dun bang velang ang tonalam postmortem aphisi ang theklang pusi birta long Hojai district Longka kaki habar along Jangmini Phai Inko Arni inut Bangladeshi ke phan kenep long abirta card news along birta na pale Langka dua hoi keton ke lang abang phatum pen kirika kuruk ke padopona hut number 2 kaki Ramnagar along pen inut Bangladeshi akhaya phan kenep kangnang pon long kenep long check Bangladeshi abang phua men Sahidur Rahman pusi pang thek pon lo 2 number Ramnagar pora 2 number na kaki কি হবিতে জানিছ ছাত্ৰ এই ডিক্লেয়াৰ ফৰনে ৰৈছিলে 2016 চনৰ পৰা কি নাম তেওঁ Sahidur Rahman lapen kaching nang check Bangladeshi abang phua phan jelalong beng pon tanglo আপনার ঘর রামনগর কাকি রামনগর কিহৰ কাৰণে আনিছে আপনার এই কোনোবা শত্রুতা করে বাংলাদেশি কেস দিছে সেই কারণে non malam sopor pandina paman berita mungkin paniksina Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant.
For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Diffu Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamupi putot bertalong bangtulo. Rules and sensing timid baria long jamini pai sirkep arni New Dawn New Hope NGO tumpen candlelight asai padupon. New Dawn New Hope NGO tumpen jangmini pai krisir kep arni kang samapor rules and sensing intimira biri along swallow so tumapan karai konvek nang jia putak jesong ponsi candlelight ajamek ki padupon swallow pan karai koma thekthia sarkar India longpen pabir nang jiputa swallow tumpen ningje ponrinti. Anti crime scene lang only di crime scene lo sitami rape alarm loksi na hok sitami to even social media lo sitami pinang paklan lo sitami munira tum people lo chilar thekhe ati we are all your mother and sister pilo inut alo so phanli tum manpeng ki pisitami epai phan manpeng chi pilo ati epai si tum han kipa thege pa ding lase alo so tum han ke manpeng pi vek nang ji la pen alo so tum han ke en ke ching thang pen nang tum kitia ba ta pin so tum make lang lo pen cholang ri ati dress ka chien ka ching thang pen la sort so character hing no pukitia bata mathari la pen nangli tum jo si da indur alo so phan mate manping pilo puti nang hem nang ni mate nang pin nang jirpi phan manping chi pi som ni chima thane athe pirthe thake itum phan ma lo nai pathe nai pading bang ipai phan jo si tum manping chi pilo te injir pi hatai man chi pe nang pu la si chuning ri dun ke la pelo ik tame do an tame SMS pi dun tu athe stop crime stop rape athe itum rape jo si stop ti puti itum India mate itum Assam Karbi Anglong sitami kradun thek thelo momo sitami athe alu so phan jo si tum manping ipon theklo puti itum Karbi Anglong sitami hemprek porni sima ni sikelong vekji athe tum manping sipi kinang Lumajang Development Block ke parlo angkang jamini pai krisir kep arni manja LDRB bank along job card ke claim tang asai atangka kacien cepegon eset pusit birtalo Lumbajong Development Block angkang along job card ke claim tangakam jangmini pai krisir kep arni manja langpi dhangi rural bank along job card atangka bank along pen kacien hut munit cepek unwang weset pusit birtarip dunlong News time ang dapan sikang tuan pon iglo lang igbom thakat news channel tumit hakme kurmang thu